الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه ما لم يكن يعلم، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. haray ko atti ko haray mi jarni wonuɓe ɗo ɓen fof sabi raɓɓudugol tan on ko ɗum haadi mi nanga e détaillugol. haray toɓɓere aranere nde mi faala ɓandinande nden ko toɓɓere yo allahu subhanahu wa taala ñiiɓinan en ngal duɗal, sabu haray no gasa buyno hiya ngal duɗal ɗo kono mi andana fa maggal. Ngal duɗal no wawi humtude haajuji buy kala ko tawi no yowodiri e fi l'islam, sabu hiɗe mari piiji ɗo buyɗi noddeten ka téléphone ji fi e ka men yo moƴƴintinan en haray ko duɗal ngal handuno moƴƴintingol ɗin piiji. hande kadi probléme ji buyɗe jogii ga haray duɗal ngal ɗo no représente ka majma fiqhi e nder ndi leydi ɗo. hiɓe wawi sertindingol yimɓe, hiɓe wawi moƴƴintingol hakkude yimɓe, hiɓe wawi kañum kadi ɓanginde sariya allah on e hunde ɗe. ko ɗum waɗi wurugol e leydi ka tawata sifa o majma fiqhi ma o rabita ɗo haray wallahi ko nema molanaɗo. haray miɗo tori jama on kala masala kala probléme ko ɓe heeɗi yoɓe hilto ka duɗal, sabu allahu subhanahu wa taala ko mantiri julɓe ɓen wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allah wa ila rasul in kuntum tuminuna billah. si tawi woni ɗo gomɗini hande noon ka fewndinen ɗo haray piiji buyno waɗude nodde ka men haray jooɗe ka musidalji haray ko duɗal ngal hanuno hekkinede yeeso e piiji ɗin fof haasi en ɗo feƴƴini yewtere nde. haray toɓɓere ɗiɗaɓere nde mi ala e duutinde ko yowdiri fi ka bayan, sabu haray koɓe yewti ko fof koko windi kaka alqur'ana e ka sunna nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. si tawi woni yewtere ko tonde suuta haray haton dina duutingol haala e hoore mayre. haray miɗo anditina tunka allahu subhanahu wa taala daali ɗon ya ayuha alladina amanu la tattahidu lyahuda wannasara awliya baduhum awliyau bad wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma aldalimin. allahu subhanahu wa taala o jantani en feddeji ɗiɗi ɗon ka aya ɗon e hoorene wona ɓeɗo ɗiɗo tum woduno sariyaji buy feƴƴino. haray kañum kadi hande ka fewndinen ɗo dinaji hewɗi no woodi, kono allah subhanahu wa taala janti fi alyahud wannasara sabu ko ɓeɗo ɗiɗo ɓuuri feddeji feƴƴuɗi ɗin fof jogade doole. ala ko ɗum woni dinaji ɓurɗi jogade doole hewti alyahud wannasara. si allah subhanahu wa taala on noon yeetike en honɓe ɓurɓe jogade doole ɓen haray iddi e sikke ɓe ala doole ɓe. haray noon koye maatido kadi allahu subhanahu wa taala wonde mo harminira hunde innugol wondema ta ɓatto few wala takrabu zina. wonde kadi mo harminira hunde innugol mi lettete allahu subhanahu wa taala daali assariqu wassariqa faqtawu aydiyahuma ɗon ko taƴugol juuɗe. kono ɓay hewti kadi aka wiyeteɗo alwalau walbara, sabu hande mawdu o koɓe yewti kon ko ɗum ɗo laɓɓinta aqida goɗɗo, ko ɗum woni hakkude men e maɓɓe ko aqida o albara walwala. haray noon ulamau tawhid no faɗɗi deftere tawhidi nde udditata ronka hiide damal no inne alwalai walbara, sabu ko ɗum ɗo sendidiri hakkude julɗo e kefeero. haray noon o koko wiyete l'islam ɗum na yewtirgol ɓaawo mum ɗum lowtiri o no mari dowaɓe, no mari laawi no jokkirta, sabu dewal ngal jaɓama wosi ngal temmini sartiji ɗiɗi humal ihlas wal mutabaa. koyo taw hara no laaɓi boyi hara kadi kono gerdirte no gerdirɗa siɗa faala si tawi ɗo faala joddi. haray noon allahu subhanahu wa taala o naati ɗo lannahiya. haray noon jannguɓe usulɓe fof hiɓe fotti wonde makka la nahiya naati e nder fi'lu mudari fof haray tadullu ala nahi. ɓe fof ɓe fotti noon annahyu tufidu tahrim. la tattahidu ko innari kadi waddani ɗo gamir sabo ronka andude ko homɓe woni alyahuda wannasara awliya. بعض
بعضهم أولياء بعض سيجنجي أنهم آية فوق التوجيه نتوقع الإطلاق في علم البلاغة هذا الله سبحانه وتعالى سيكون سيرجتي جبال ممدهالك فيها أنك هب ولا يوتي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم هذا حالك يبدو تسوى إني وإنما لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء كونوا حتى يبكي وسيفي كدفاي هايس الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله سبحانه وتعالى نقول حتى كذي أجن ما يوالك فعلنا وإني نكتلكم عليه نووذ لوائدهم ومن يرتد منكم فإنه ومن يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة المال يجمع نقول صفاته أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هذا يقول عزة ولا لو قلت تقول ولا لو كنت كمان كليه كون الدنيا أنجي هون معك جله كله جاء يقول عزة ولله العزة هذا نقول الإسلام هذا أنجي بإليه كالتير دينا من كم نامو جمنتين ونتدوا على أنجي بإليه ونبغى تقول نامو سبب هذا كفيهم تدور di tempat itu ditersiram hadara. Mukalla lu hak ini ko namu di munding purata itu deh. Kedua di halle lo jaya eko dawa tajul begen do bawo sabu en wadino al wala wal bara hakku de meke wobbe ko. En itil lu do hakku de julbe be. Allah subhanahu wa ta'ala lu ko ni la tajidu qauman yu'minuna billah yawaduna man hada Allah ayatakum ni no tawa tahara gum ila nungal no la ilo timmi on tawa tahara mo detti fi an-nasara wal yahud onalika bertemu ala no ko satu de ko saduki an-nasara sabu Allah subhanahu wa ta'ala no sifali en no in wal dhalin beto ko majde al-yahud Allah subhanahu wa ta'ala ana hiya ta aya hay goto kaner al-qur'ana yeti do ma wonde ma al-yahud ko majde la bello kono alayhi wannama hum wayalbisuna al-haqqa bil batil wa hum ya'lamun bello Allah subhanahu wa ta'ala no jonni bes sifatul ilm ko walitum ko himbe bonde be suude beeda kan kullu alayhi wal dhalin bello ko majjude haray musibbe julbe hande no ka fewdi den do hiden jogi kanen communauté be faala be no di hirde baynal kufri wal iman ko biiji didi non di mo diani hande هذا كمان نعمل لنا مولا رسول الله عليه وسلم هي بفعلا يبرئهم الله تعالى ده وسلمه تعالى مولا رسول الله عليه وسلم سورة الكافرون دي اور مكة يتقول هو هذا بدي الكفر والإيمان نمكو ساحتان مختلفتان نمكو تندي دي مو أبدا هم نلوي دمري جل بيها بترانتين awa koko innete transien hay sa hittike ka defte mabbe hare khilaf no hakkude mabbe e mawlidul masih nula hare ko leten ande isa ko hitande honte heba dum hay ka defte mabbe fotaka hay e goto anda ko honde tuma ande isa heba sabu fi nonu krete be no mari zulmu protestant be no mari zulmu hare an o wado transien hare anati e hunde mukhtalafun fi hakku ne mabbe ittikan e sikke batil ko woni dal haray a ko non to ne kala yo wado mo transfer ma ko nande di bidi haray ko wurdi dinamuji mabbe ni Allah subhanahu wa ta'ala onno o lanni to aya won zalimin tay hejjutu non wonde az-zulm tutlaqu ala al-kufri fi al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin ko zalimin ko fi bimana al-kafirin في النص مكمل يهود النصارى لا شك في أنهم كفار دون عليه ونتيجة وهذا روح أن الظالمين معناه الكافرين عليه هذا الله سبحانه وتعالى قال ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء دار القرآن أو كهون إني إن اليهود والنصارى يكونن لمبوه بينكو أيب ونند الله سبحانه وتعالى وأيب ونند الله سبحانه وتعالى أيب مو هند نون ولي فارو بها
si tawi woni ko ayɓe meɗen mi sikki enen e jooɗi ken habbike ɓe yoɓe addan en kuuran leyɗe meɗen yoɓe naadu ɓurtu ka leyɗe meɗen kono hani e rokku allah daali la tattahidu aduwi wa aduwakum awliya hara no wilaya yewtano ɗo on ko wilaya mo tawata ko wilaya qalbi wonna fi haray no haɗa gollitugol e maɓɓe la yanhadu ani alladina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin haray daiman kadi hiɗen toro toɓɓere nde mi sakkitorto nde haray hiɗen mbari hande jomɓereji buyno feƴƴa hiya sonnaɓe tiggiɓe maɗum hara hooloraɓe hino yawi ɗum ɗo konte al kufru wal imanu la yajtami'an ɗum ɗon ko nifaqun ɗum ɗon ko nifaq kala annduɗo wondema no ƴetti alwala'i wal bara hewti e hoore ko ɗum woni ɗum ɗon ko hoolagol wondema siporta julɓe ɓen aña heferɓe ɓen ɗum ɗon allah subhanahu wa taala sa sikkitike e ɗum ɗon anndu wona a julɗo sabu ko ɗum ɗon woni hakkude men e maɓɓe ko ɗum ɗon woni hakkude men e maɓɓe allah subhanahu wa taala dani walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana koye anndu o l'islamu ko nodditori ɗon e fi muɗum na walagol ɗano to mujahada on noon no fuɗɗori mujahadatu nafs mujahadatu shahwat wa mujahadatu al ahwa haray iɗen hatondini waɗugol jihadi naada l'islamu ka nder cuuɗi meɗen sabu si cuuɗi ɗin boni haray fof boni hande noon hiɗen andi wallahi haray vidéo ji no waɗede ka internet mariage ji goo wallahi sa daari vidéo a jaway ko sonnaɓe tiggiɓe tu won nder ton sonnaɓe tiggiɓe tu joni noon eɗen andi al kufru wal iman ɗum o wonduta fim ko imma a woni julɗo wanono sey ko en yetori en ɗo ni hay ko imma shakiran wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira haray ko inneten wondema imanu on ko ɗum waɗi sahaba ɓen nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam gonɗum ɓe maaki al iman ma waqara fi lqalbi wa saddaqahu l amal ko ɗum waɗi enen ahlusunna waljamaa al imanu no mari toɓɓe tati ko qawlun wa amalun wa i'tiqad wa i'tiqad haray ko innete si tawi fu woni ka faala weltinde dow mahaaji o ma ko nande yimɓeji ma an o gorko accowo ɓeyguma yaha trantier ma yaha naruya piijugo ma yaha mariage ji waɗeteɗi kasal uggudine haray anga puusi ko ɗum woni sonnajo ma o yo ɓanɗo fi keferan kaako yagal ɓanta fi namuji maɓɓe ɗe sabu o yawgol waɗa kasalji moƴƴina gatore feccade ɗum na namuji men ɗum ɗon fof no jeeya la tattahidu alyahuda wannasara awliya ɗum ɗon fof hino jeeyade ko wiyete ɓanɗugol namuji maɓɓe ɗi l'islamu ɗo siɗa faala anga bakkike ka batto l'islam siɗa faala anga jippike ɗum lorata fiw ɗum lorata fiw haray hiɗen toroni ɓiɓɓe men ɓen koyen andiɓe ko wiyete l'islam andinenɓe sabu allah subhanahu wa taala walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana min fewnayde allah kali kadi man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba sida faala gurdal laamuɗal gurdal ɓuttuɗal gurdal wonduɗal tawata haala ka nder suudu ma no ɓutti wallahi ko l'islam jokkata amma noon akkidugol e ɓiɓɓe maɓe e namuji maɓɓe ɗi nga haray ko ɗum waɗi sukaɓe tuma ɓe jalɗi wo haɓɓitoɗen noon ko ɗon itteteɓe kono haray ko law boni haray noon jannguɓe ɓen no inni hukamawɓe ɓe mbini man shabba fi chey shaba alayhi man shabba fi chey shaba alayhi kala ko goɗɗo jalɗiɗi a ko ɗum kadi ɓuri tawratamo haray kañum kadi jannguɓe ɓen inni kañum kadi man ashrakat bidayatuh ashrakat nihayatuh mo tawi tum koye diina woni e joggude mayde nden kañum kadi ko ɗum tawratamo haray ibnul qayyim ala ko o jeeja a kanko mo windi ka deftere makko goɗɗo gol ñande goo hari no mayde tawi noon haaju makko fof ko soodugol yeeya jeygu tum o noddete fi diina mo jaɓata few jemma ñalorma ñande mo mayayno jooɗiɓe takko makko ɓe fof ini yo yimmo ashhadu an la ilaha illa allah iɗo andi ko honɗum o wonno e haalde ko yeeyi innugol kumɗo bagi hunno
kunɗo bagi hunde kuta mu tati mu nayi mu joyi mu jeego ha ɗum makko o yaltina ko ni enen ɗum fof koko joppuɗen ɗo mayde nden tawra kay hiɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah ɗettutu en haraji ɗe waɗude ko moƴƴi heɓen timmode timmude haraji no hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh